Kua puea ake tētahi tau kume nui e pāna ki te tūranga toi hau o te ropu wāhine Māori toko i te ora. Ko Hena Tāmaki te hoarangatira o Pihopa Brian Tāmaki no te hāhi o Rangāke. Ko ia tētahi ito no i taua tūranga toi haura. Nā whaia no te arotake ka tahia no ka whakarewa hia ake e te ropu wāhine Māori toko i te ora. Kia ki te marika atu ai mena kua hono e tahi o ona pekanga ki te hāhi o Rangāke. Koinei a Jackie Te Kani kai whakahaere o te rōpū matua o ngā wahine Māori toko i te ora. Ka riro māna mā ngā roia me ngā kai kaute a ngā wahine Māori toko i te ora o Rainey Collins me KPMG e whakahaere i tētahi arotakenga. Koinei te whakautu mo te totohe o Hena Tāmaki ki te whakauru atu i tōna ingoa hei perehitini mo te rōpū. Kei te whakaro ia ki te kawe i tēnei take ki te kōti, me te whai tautoko mō na whakaro. I believe that there is discrimination happening in the Māori Women's Welfare League, and it's quite obvious what's happening with Hena. He te kautau ki muri ka tūhono a Fran Hokianga ki te ropu wahine Māori toko i te ora. I tēnei wā he me maia mo te peka o Tāmaki Makaurau. He me mahuki ia o te hāhi mihingare Māori. If we look back in times with Mira, with Whina, they were both supported by the church, be it Anglican or Catholic. The most important thing that we have here is Māori women who fight against discrimination. With what's happening now, of course, there's a shift. He ai ki tōna matua, kua kite ia i te waikura o ngā tikanga i roto i ngā whakahaere. Kore wara ki ngā kuia mua. Kaha rātu ki te kōrero, o rātu whakaro. Kei te kōrero aia mo te pānui kua puta ia Jackie Te Kani e au kati ana i ngā mema kato o te ropu wahine Māori toko i te ora, kia kapi i o rātou waha mo tēnei take. Mo tēnei wā ka aro atua Hena Tāmaki ki taua whakatau, engari kei reira anō ngā whakahe. Well, it's quite sad. How are we supposed to work this out if we stay behind closed doors? Hei te marama o here turi kōka, te hui āmotu a te rōpū nei. Hei reira ka kitea mena ka tūwhera ngā tatau kia Hena Tāmaki, ka noho raka tonu rānei. Roihana Nuri, Te Karere.